Ngoba manje yabona ungayithathi kancane lento okuvela uphume kini usumdala. Phume komalume bakho usuya kini. Awuzazi ingqinamba ezilapha. Hayi. Awuyazi insile lapha. Uyemsamo lapha. Awuyazi insile. Uyemsamo usuyemsamo ke manje. Ilapho ozoqhathwa khona ngenduku. Ingakho ngithi laba babomvu laba. Uyabona laba abegazi laba. Yiba bomzimba laba abalawuli masoko wababukela. Bayakulawula laba bantu. Hey madoda. Bakutshena ngamacala abo. Bakutshena ngazo zonke izinto lezo kufanele ukuthi ihlanjwe nokuthi ufanele ukuthi igcinwe la ekhaya. Ngoba bekubona ukuthi uza nesibane esikhanyayo. Usuphethe okumhlophe wena uzana kho la. Angeke ngichaze kancane leyo ukuthi kufuna kube ukuthi ithongo la koMalume liyavuma. Uzokhumbula ukuthi uma kufika abantu bakini benyama beza kuzohlawula le ekhaya. Bafike bahlawule kubantu basenyameni kuvele kuvunyelwane kalula bathi ayikhishwa. Ukhishwa ngoba sebamukele lenkonzo. Kanti ithongo la koMalume ukuvuma kwalo lona linehlo elibanzi liyakwazi ukubona amabibi ala uyakhona bese lingavumi ngoba liyabona ukuthi mawufika lapha uzofika ulingcolise lona ngenkathi usuthelwa ngenyongo yakho uthatha umonzongenisa kulomsamo yebo bese bavele bangavumi ingakho kubalekile ukuthi noma ngabe kuthiwa uyihlo unani unamandla amakhulu kangakanani kodwa makuthiwa khishwa koMalume uqala ucwaninga eqala ukuthi ithongo la koMalume liyavuma yini ngoba umuntu uyaceba ngezithwalo yebo uzothi ufika manje lapha kini kukhona izinto ezithile kufanele ukuthi zenze ezijulileyo ezijulile bese uyehluleka angithi manje wena ithongo la koMalume lihlehlile so ufike kulabo abantu abangakwazi abangakukhulisanga futhi ngoba uye usonjani sumdala asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokusethi nezinto amafasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bungayeseduwewo siyakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kandaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlebulela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela ndaba isisa kithi siyakhala sekukhona nenyanga zamanga isinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga